Dipu Arboretum Kam Craft Center along Biswana District along Kidua Karbi Atuma Puthak Kachingwai. Dipu Medical College along Keching CMBBS Kacharli Jiaphan Bangna Kep Kebra Priari Soy Jang Amen Kachatap Medical Appearty along Ovelira Park Keching. Lapen Karbilo Charlie a song Lang Lokso Aro Tumpen Bor Pung Hawar Kahomida. Kardom Karbi prime time along Penilisar Impiso, non beer tang ton penar drikta. Karbi lamet amai lapen Karbi Cultural Society tumpen patir piponsi, Paikoni ni Pai Inkoirai Siarni, Karbi ang long pen ang tan kido Jasemet pen, Biswana District along Kido Karbi atum Kido Kisung alam kachingwai pona birta, Katni Sosahem along birta nang pali. Bodoland Territorial Region alam don kachitok along, Biswana District apanta Parlo Ponji Pualam, Dipu Arboretum Craft Center along, Chingwai pon paduponsi, Karbi ang long hampang asong doana tumpen, Lam Thien ponsi, Chedon Sarpen, Bodoland Territorial Region along Dodundelo Pusi Cheparaipon. Biswana District along Kidua Karbi atum Kisung laki non head pen Kalilu. Alang litum Chechak lun pensi non Puanta Dodun Bomlo. Lasi Biswana District along Kidua Karbi atum apan Rabdu Nangji Pusi Pinimay along Biswana District Karbi atum pen Chunili Padu. Biswana District along Kidua Karbi atum apan Bitiar Kepadu Pontiak Putak. Ini simpai Saipon. Sila bangso akachingwa ya tengpen. Pini kado ko becherai pono kacherai ko hangko. Karbiang long to kali karbiang long panang tang kedo anak karbi di tongo cetong pen chingwa chingsai si je bitiara ro kedodun akinang to kali tapi dodun nang ne musi pini amai long cerai pono tapi hini bang cerai bang gala hello karbiang long panang tang kedo karbi itu makisung Siduling ang pagkakalipunong, setelah council ang pagkakalipunong, kanto kami akan dicit. Karena citon pepen, cinjung pepen, cisong rapen, lunak, dipini cirai pun, tapi nampak, pinili tu malam, minister lalu, MP lalu, CM lalu. Sekarang lo Thomas Council, Assembly, dan PR Parliament. Kalau antara kami kami lebih ya, cingwa ya lah, kapapon je tham tak ini amai mencerai pun. Sini kan, dasar yang ini tu ini klem dam, orang gelang apa tu kalau dia apply itu kontak tu sini ni. Dipu Medical College along Paikoni ni Pai Inkoirai Siarni Bangnar Kep Kebra Pli Athare Samietum Keching CMBBS Kacharli Jiaphan Amen Kachatap Keching Amopen Medical Appearty along Karbiang Long Amenta Ovelir Aparalong Isi Punsek Kesom Pangchenglo. Dipu Medical College along MBBS Anghoy Paru Isiando Laswang Bongpen Inghoy Krep Pho Bangki Central Government Aphansi Kapanong Kecheng CMBBS Kacharli Jiaphan Bangnar Kep Kebra Pli Athare Samietum Si Menchatap Pangchenglo Karbiang Long Autonomous Council Medical Asai Kam EM Khonsing Rongpi Dipu Medical College along Kecheng CMBBS Kacharli Jiaphan Amen Kachatap Atuma Phan Kachetong Damsi Kurwang Thupa Jirdam Alangli Karbiang Long along Medical College Arup Amumang Papleng Puthak Assam Chief Minister Sarvanda Sonowal Okpran Kelang Minister Himanta Biswa Sharma Lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Atuma Phan Ninga Klong Pen Kurwang Thupajir Alang lituma hirjumi pensi Piniarni Okpran Toglang Appearty along Karbiang Long Amenta Ovelira Pararong Punsek Sompon Long Lopusi EM Rong Piningje Kecheng CMBBS Kacharli Jiaphan Amen Kachithabahu Dipu Medical College a Principal Dr. Sumitra Hajgar Lapen Thanbang Atum Cherap Chitudun Karbiang Long pen Nagaland aduya hoy alam king samjin pen kapachun Jiaphan Karbilo Charlie asong pen danglok hampang asong songkrit trok atum klemponpo lapen Karbiang Long Deputy Commissioner pen Assam Government aphan prabjin pen laso puthak pachini ponpo anparta hampang asong tumpen laso puthak chingwai ponpo pusi pherangke me long pachini pon Assam border aputhak chinia khayang bong mo nane ke chok che ke le dam de pen cheheng no ne dedang ji pu pen itum ke mathado Kasi halas ok kimat ha teng pen klem rap pen nang dam rap pen nang pensi pini nitum Dimapur Naga Eastern Union tu pen isi amai phapon amai long nitum thang resolution adopt de tipon sami nitum dak isi nia point kipak lando athe ilitum akhai tame alatum akhai tame chidam chiwang punangji
Athe border issue lote state government issue alam binak posi khayang bong ning chi onang dia ji ritum dak jing kido kasi hadak ritum isi press release ki tok judo dili labangso press release pini Naga Student Union Dimapur Naga Student Union pen Karbi Student Association tum chilang pet pen isi press release ki paklang alam thini dak are kilogram puri kon puri po 20 November 2020 in the meeting both the student bodies strongly appeal both the government of Assam, Nagaland and Karbi Anglong Autonomous Council to take the border issue with the paramount concern. Meanwhile, both the student body strongly want to take action against any individual trying to instigate the situation issue for their own personal gain. It was a courtesy meet, therefore no resolution was made. However, it was decided to walk hand in hand with peaceful means and to maintain strong and brotherhood bonding between the two brothers of Karbis and Nagas. Kasi alang litum pen mo kiwang jilangan ni labang so border issue long pen mithang khayang bong chihin ni denang ji ku si litum alang litum na tum ni kaching ki than di bon samay dai tum thang resolution do babe kasi ni puthot ruthulam de no jong si state government pen litum protester tum han kaching waji fan failure do tum te litum labang so indefinite economic blockage might continue that ji kasi nilikat bare-bare kaning ji lalo litum kachi withdraw kali litum temporary fancy suspension SP assurance dia mode itu jitu DC level from Dimapur aru Karbi Anglongor administration falor pura eta hidanto loato etu hoy jata status quo maintain kora hoise so Nagaland falor pura encroachment বা any activities to বন্ধ কৰা হ'ব আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও তাতে মানে activities বন্ধ কৰা হ'ব আৰু বাকিৰ যেটো আমাৰ ডিমান্ড তাতে পিলাৰ এৰেক্ট কৰিব লাগে তাতে IRBN camps বোৰ তাতে এডিকশন কৰিব লাগে আমাক ডিসি সাহেবে এসুৰেন্স দিছে এবোৰ কথাও অতি সোনকালে যতকে স্টেপস ল'ব পাৰিছে গতিকে আমি SP আৰু কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কথা আমি মানি টেম্পৰেৰী সাসপেন্ডেড কৰিছো আৰু ডিসি আমাক কোৱা মতে 4 days ভিতৰত আমাক এডুকেটৰ্স লগত আৰু আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ সৰ্বনাশনৰ লগত আমাক এটা মিটিং এটা ইনিশিয়েট কৰিব তেনেকুৱা আমাৰ ডিসি ছাৰে আমাক কৈছে গতিকে আমি 4 দিন সময় দিছে যদি 4 দিন ভিতৰত আমাৰ যি এসুৰেন্স আৰু আমাৰ দাবী ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ যি ইনডিফিনিট ব্লকেড এগেইনষ্ট নাগালেণ্ড আমি ৰিজিউম কৰিবলৈ বাধ্যত হ'ব বুলি আজি প্ৰেছ মিট যোগেদি মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ নৰ্মালমছ পৰফান বিৰটা মংতন পঞ্চিনা Komentu ne ke nangle tu mehemta kumat ne bang phua bang phi so that lo protangte ajo phirlo dowai daro ki ri ka sik sak dokok titima non pen ke nangle tum thang ta matha nangle lo alon medical store ladak nangle tum longji 24/7 mate ajo nar lo stame dowai long bonik po lasi humre ikha difu medical college atheng no Karbi Anglong long kicheng C24/7 medical store Alon Medical Store. Visit the store now. Alon. occasion le nang litung bang sa tamiladak ajat a hairstyle nang litung giklen sining hangling ta long ponji kaduka veta klar at beauty parlor long bang pen nang litung ning ke hangaling a hairstyles dami long ponji program hud nani birthday hud nani biya hud a hairstyle Klar at Beauty Unisex Salon, the beauty that gives you style.
Available services are like health spa, threading, manicure, pedicure, facial, etc. All type of makeup and spa. For more info, visit near Central Bank ATM near Iron Bridge, Rong Karbi, Rong Bay Road, Karbi Anglong, Tipu. Country constituency kaparlo borpung havar along Karbilo Charlie asong langlok soaro tumpen phaikuni ni phaing koirai CR ni habe Royal Peace School along kahomri dampado Karbilo Charlie asong langlok soaro tumpen kahomri damhud rongarar tumpen kapachini duna tenge habe Royal Peace School along thanbang ave class ta ave lapen school ahemta rongesi tangka chirung pen segikim anparta midday meal ke aninkan wangta thekdun long le pusi thanpachini dun lapen teta teachers ta non head si nange toilang chekloi jonan ta avelang laso aprang ki thanbang tawi puta rongara tumpen thanba chindu nonanta thangabar sai sarkar pen ke rap puke theklong le pinlang pusi haladak rongara tumpen pachini dun Karbilo Charlie song langlok soro tum kahuri damahut SGB bida singrong pharta chetong dun pusi Karbilo Charlie song langlok soro pache thakjun bang bronson teron pen card news channel long berdatang pale bida singrong phar SGB hanglang soria pen sitami la so school lai tha litum karbiang long long borpung habelong kiram krorong LP school iglo sitame pini litum karbiang long long aleng the CME matum alang litum chi theklong pulote therak me alam lahai ke litum karbiatum chijim so mimi wanloma la chilang sitame langlo pulote jo litum karbiao sumar koson se ching thur thek abar sai ke dopo adim school pe neta jo desk bench ki dojigally roman ta jo chanong hi sibu igroi non puta ekdom asar nung ta ave rong sor si thor pak pen si la asar nung ta ke dip ta pente pini yo lang tha ko pisi alon ke dolama pini chimso mimelo la si karbiatum ka chilang le ka chinek ka hlo karbiatum phan karbiatum det ki do adim pulote la son hanlo aching thor awar sai ki pipi la hno litum karbiatum along it hetum gala pahno le ba the yong sido pute tadata kaching thora war sai develop pe ni theklong ye polo samenon karbia tumdet ki do ma si karbi yan chilang le del Tekelangjun Sport Association atumpen patir piponsi phaikuni ni phaing koyani Tekelangjun pathu aklamlong suri hini raing koyani kana pharmat ke jengsi korkanthi constituency MSC ka kapangcheng pona berta pherangki rostom tok bipen berta nang pali ke jengsi korkanthi constituency MSC ka kaputhu ponalo local MSC mate Karbiang Autonomous Council EM Raju Tisoji tongdun lapen ka chuphalu hi manpeng Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron lapen laswalong Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Teron lapen penangan BJP Mandal Committee tumtan chitongdun Jengsi korkanthi MSC Cup kapathu pon aterang atum laki Phongbirik PS lapen nopa ghat youth club atumang bongsi pathu pon along lapang so pathu pon along Phongbirik PS pen 40 mate goal pli pen 5 goal pen nopa ghat youth club atumaphan PC ki hayanong age parideng pon kapathu ke chengarni kang saidun mate referee atum laki Vishnu terang Surjo be Khorsing terang lapen Emerson rong pia tum pensi ing saidun lo Prime time berta pangrapon sing tonik lo tumithak me krorang thu